Pozdrav svima ljudi, Emčo ovdje i danas ćemo igrati Minecraft 1.16 preživljavanje. Evo idemo odmah svijet novi napraviti. Samo ćemo ga preživljavanje nazvati. Znači ovo je nova verzija. Tek je izašla. U njoj ću kao dodati Ender Pearl, to nisam probavao. Tek sam je skinuo. Ja mislim da su dodati Ender Pearli i selo. Odmah na početku. Ovo je fakat dobro. Znači idemo odmah u selu, ćemo živjeti. Pored sela blizu tu uvijek. Tu ćemo se ispavnovati blizu. Da vidim ima ona kuća u kojoj se nešto pravi. Tu ima često obično. Evo ovdje evo fino, već njiva sve napravljeno. Da je ono tamo drva. Evo imamo ovce, krave. Znači početak je ekstra. Blizu voda, more. Odmah selo. Nema ona kuća sa čestom. Nema je. Ali nema veze, opet i ovo je ekstra. Samo po sebi. Prvo ću iskopati malo drveta. Kao što to svi rade. Evo kad iskopam nešto malo drveta. Onda ću početi snimati opet. Evo kao što vidite tu imam 23 drveta. Evo ovdje imam ovaj crafting table koji dođe. Sad bilo bi dobro da ovo iskopam. Ove knjige. Poslije će one trebati. U selu je veoma dobro živjeti. To pogotovo na početku. Znači ovo je čista sreća. Da vidimo šta gore ima. Evo još knjiga taman. Evo ga. Sad sve ovo iskopat polako. Pokrast villagere i onda mogu otići. Evo ga. Evo ovdje imam isto ovi saplinga i njih ću uzeti. Tu je ovce, ova pšenica. Ovdje trebamo ovo sa stolova. Ovo je onaj, kako se kaže, karpet. Čilim. Ja čilim i on je dobar ovako. Poslije kada malo bolji postaneš za ukrašavanje kuća. Samo dekoracija. Mislim da to svi znaju, većinom Minecraft je popularna igrica. Mislim da ovdje nema ništa. Kako ovaj sad? Još jedno selo, jel? Oh my god. I to veliko. A ne znam, je li ovo glitch? U šta? 100 blokova, metara. Ne znam, 2 sela. No, fakat ne znam šta je ovo. Ne znam sad kako vidjeti. Idemo vidjeti prvo ovo. Da li ima ono čest. Nakav pet. Pravi slavu. Ovo je hrana. Dobro se sve vidi.
I ne vidi se. Taman tamo i kokoške fino. Kakav je ovo blok? Hoću li ga dobiti? Hoću. Da vidimo šta je ovo. Magma blok. Ne znam šta je ovo. Vjerovatno. Meni u ovom selu sa čestom. Nažalost. Ali nema veze, ovo je stvarno dobro. Ne znam da li dodali, da li može da se mijenja s villager. Ne može. Ali ovo je ono malo veće selo. Mislim da bi trebao difficult, pošto sad nema hrane. Tu nešto dobro. Gdje su sad one baklje? Vidi rudnik. Šta je ovo sad? Iron. Ne mogu ga iskopat. Ajde ja kramp vam. Sam odavde došao. Nisam. Vam da se vratim da vidim šta je iza ovog kamena. Pošto, gdje je ovo, nema sad radni stol. Ćemo ovo da vidim. Da je vam ono za zombi što se stvara. Prvo. Četiri i 5. Sad samo napraviti potreban pribor. I na prvo mjesto. Pik. Drugu. Please da je ono za zombi. Ne znam je li ovo update nekakav što odmah na početku u villageu selu rudnik koji je ispod kuće bukvalno. Ja pokupim sve, meni je dobro. Odmah u prvoj epizodi Iron, znači ekstra ljudi, 2 sela imamo, odmah imamo za prenoćit tu, ima ovaca dosta. Prvo, hajde, ovdje ćemo ostati malo u rudniku, ovako majne. Ja stvarno ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Kako se ovo dešava? Evo, svi znate vjerovatno šta je ovo. Ja ne mogu da vjerujem. Kako ovo? Prvo 2 sela nađem. Onda ovo. Puno irona. Ne znam šta je ovo za prvu epizodu. Ja stvarno ne znam kako ovo ide. Je li nešto poremećeno? Šta? Fakat ne znam. Ovo je fakat iznenađujuće. Sad ću ono namjest za mobove odmah. Da ih mogu malo ubijati. Ovdje. Da nemam hrane. Nema veze. Kad mi nestane hrane, samo ću prebaciti. I ove pruge kopati treba. Poslije ako budem nekad morao praviti, da imam ovako. Ovo je ovog malo uglja za baklji.
mislim da vi sad ništa ne vidite. Evo ima uglja tu. Dosta, znači, ja ne znam šta se desilo sad. Mislim, prvo village, drugi rudnik i u njemu ovo. Još da je onaj od kamena gdje se nađe Ender portal, ja bi stvarno bio iznenađen skroz. Ovo je fakat predobro, a i čudno. Idemo sad gore napraviti još jedan crafting table. Idemo peć odmah napraviti. Da mogu ispeći ovaj iron. Dok se on peče, ja idem malo istražiti ovo naokolo. Idemo. Trebamo tu. Evo, nemam 20 kamena. 10. Koliko još treba? 4. Ne, moramo neka. Zar ga nisam napravio? Ovako. Sad. Malo uglja. Idemo ovdje malo baklji sad. Dosta. Sad sam ovako malo experience. Ale znači ništa nema. Tu name tag može proći. Uzet ću sad na kolica. Mogu li se ovako skopiti? Tamo mogu. Da vidimo ovamo. Ovo je. Ovo je onaj tunel. Ovdje ću ja izgubiti još irona. Može. Neki problem. Sad će me na ovaj pickaxe istrošiti. Nažalost. To je dobro. Znači, prva epizoda je ekstra počela. Je počela skoro, pa će završiti. Ali eto šta se može. Još malo ću. Ako uspijem provjeriti šta je do. Taman, eno ga još jedan chest. I malo ću raditi dok ne budem snimao. To, ovo je dijamant. Dijamant u prvoj epizodi. Zlato. 3 name taga. Redstone. 2 sela. Ovo je previše. Previše za jednu epizodu. Ja ne vjerujem. Šta se ovdje dešava? Da vidimo još ovo ću istražiti malo. Onda se idem gore vratiti i završavamo epizodu. Nema ničeg. Mogu trčati. Da vidimo gore. Vidjet ću da malo nešto istražim dok ne budem snimao. Ali vjerovatno neću nešto puno. Šta je ovo sad? Ne. Gdje je ga sad? Idem. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I vidimo se u sljedećoj. Ćao.